kutureba eshankeji none kore chaman kanyongera kutabarusya no kurusyo mwaka je ni NKORE Media niyo ruhonyo nubanyita beyazene ZDJ Serebo wambara aho muno ndebereje shaha umwaka turyo musya 2024 tubasima kuruga izobe ryo kubanza ubwo subscribing okusedesha hano kitwatching no tukuratira no tumfuna notification osharinjira munywani wawe na munywani wawe asharinjira munywani we but you have been feeling NKORE feeling our Western Uganda. Here am I mbatabarusi umwaka. Nawe mujenyi wanje munywani wanje izeraika usisikire. Usisikire ya man. Ukuriko mwaka bro. Yo gukurike bro. Ndumu. Mwaka gubiriguryo gwa haso. No ndeba. Batware bataguheza. Ba arohogeze ngogo mwaka tugure mu nyuguta yetshera no gwemigisha yonka. Yo gutwakutandika. Yego. Ya man. Gututandikira. Ngumi birabirnena. Nibigenda bitara musya barebi bawe abahajizi bawe NKORE Media. Abakureba NKORE Media mwena muri y'abamani abakufollowinga abakusubscribinga mwa muri y'abamani nanjye ndio mwoshingozi wanyu wa Western banyita Izeraika UG abakunyikirizamo muri y'abamani batakunyikirizamo nimuza kwikiriza mporampo. Yamani tara umuto batakwikiriza munata obundi nini njangu tukozese kigamba abakwahukana muni wo munyikiriza. Maybe byokora tebakabi funereje nkoko kwenda babifune tebakabibayanje ngani baza kubibuyinga yabana yes Izeraika ni wetu inaha kandi ekintu no bamwe projects ezijere zikora kurunjo mwako guhire ogwe 2024 by all means tera kubagambira being an artist is beyond being in a studio, is beyond holding a microphone, beyond being on stage. Are you relevant to people? And here is the guy ogomwaka achukozere akatushabaho bato ya tukangamo of course gashaba bato kandi acho mushunguzi wa mani kandi ari no bwenje kandi ari kwa respect nakwetegereza aho takajire untuza kukigambaho misho ebiri mundi mugendo mwihanga omwihanga ditu rya Uganda wabirebere nimbireba enshonga ya Roigi enshonga ya yenkuka yo bucupa iwenka Izeraika no jigamba uchi eshonga yenkukeje yo bucupa ikingwasa kujigambaho inde abantu bakampara kurga kare kone nyuma imyaka yenyuma baturi batakumanya ngo mu Western Abeshongozi bari nkito wacenga unga ko barebire sha yaka yo kuzankuka bamaye ngubazima Western yamani kana bo tushibatire na hati rejo muri bagukozire kandi no muntu ari kwata mpora dastonari no mukoro mukutu ati ibindi bije bwanyu ibindi byerete bashenga batakufayo bakatera ucupa ukarana ruga stage agumva eshongora yagena ati cyo tukwenda ekintu cyakoze ariho Abeshongozi bace omwe babiri se Vally na Nikiri bakonde minge cinte Roigi ayijere nakora kwa tukamureba papo pate twamureba ho asho yabiri kaceka yece niro aba bebe kure ci yakozere cazi papo pate it was parasol to truth right now tamuhikaho azawi a comedy store Abeshongozi barujire bakonde minga ekikorwa cyo kujya ngo naija stage agamberaho munayerondere byeyi iwe nkiwe teki yawe achikorwa cha Roigi kuja naija stage oba bachikora we oba bachikoro ndiro iwe nkiwe no tigamba uchi ati nyoko nkureba musoma muturi buriyo mayine ntekatekaye kandi buriyo mayine namagezi gahiga gukora ci ahiga kukuma higa garuce so muntu yayi namagezi make nagumayine namagezi make no gukora ci incho kurebera mu buryo mu kirasi mukushuma mu rubinji umwabo kubaza ndija bo wa muhero wacenge shite so atashongeje kwatagira Abeshongozi wa Western abakurwana nyo nimanya Nikiri nchimaka ho champion Nikiri ewa Western by then konka yari mu kuchimaintaininga chamurema tikumaye wabo akabara kutamu yari mu kuguma nakora audio nunje na video nunje kana hati kuna jangu ni champion nuko brandinga kwalema wacenga so yarugaho kandi wajireho nyo mutekateke yanje ina zari kuzakura anyiniro bwenje na hati nimanya ngo Roigi kwikada ahidare ryaro tararwanise muntu wena akabigambe bari mu bagamba tarabigambire amushuwa wacenga video ekigambe cyagambira show ya comedy store kajati ni muri cinte cyabaho ninyebuza abwasha abantu Abeshongozi abakuruga Kampala omusento
abwenshi nibahika bakenda bari batirire buri muntu ubashanga. Wachera, that was the statement that he made, by the way. So echo ncho kigamba ki na nkeji papo patakajati ekibatinire chona niza kubahikaho kandi cyabaye kiro sati ebigambe bari muni bagamba ebiro ija taragambire nibyo bi ati yoke kimwe ndakugambira of course no kimanya bo bine numa zabo wonka estakwatagina regi kandi regi ekinde kitine makuru takucha makuru wachenga nora ahunami so ati for example nyeri ekinkumanya nkavari takumana regi nkwakusha bidaga ukade ataho wabi akana byaje ati kankubuza takumanya shitakumureba takamitingaga mbwe regi yara meeting kai izerayika no manyisa Vally Music takumara ruijo kwakusha Vally takumanya regi takamitingaga physically ngwabugana regi kai yara meeting kai no mweshongo bona nabeshongo tebakamitingaga meeting kai mayati Vally na ina kureja murodi kareji rota kwasa kuronda Vally no ine kuronda regi wachenga Vally taramuno mugeze mbeza kurabiramu aine kwetereza garuka araini akamanya ngo regi ni waro mbori nyine kumwikirizamo tukombe ka industry ya Western Vally ogo mwaka ni waro haina keshongoro katire ensi yona kachekati ikaka keshongora aine talent regi ine cheshongoro chamano ogo mwaka chako zire aine talent ngata ine magezi Vally taine magezi go maintaining echeshongorochi kugira ngo tugume kiru wachenga abo kuba akatu yari yakubona abona yahirwe atira keshongoro yana kandi ngukijira handijo kashita kubasa gukora wachenga cintejo akanyo amazima kugamba kariji tinka mushanga studio ari kugira ngo iyo mweshongozi we utakata mu studio mu keshongoro no ichizi bakuza mu studio ni wayenda abandi Kampala abandi Dubai bona no ichizi bwakuzayo takazibiraga producer kuba ko wachenga mbwenu ekibine kumanya bine kumanya music in business so your business yawe kweshongora what maintaining ota how to maintain your music industry as a business regi actually takaruja Vally na Nicklee ijo cyabira nkukabaza kutera truth obucupa regi birunji bya Yesu na naka kishikatoro tukareba Vally yarwo yakora video Nicklee ya postinga bakushemererwa nyonangwa ati Nicklee nyonyera yikirize nana cigambira akateraho ungahita ikize ngutakozire ci taruho abo kuba Nicklee karo no gumwaka kakozera umugango ncwero mu ngaro umugango ne cawe nganga mboci ryo mu rengo kwenda audio yabusha watera ati kankubuza mayati kankubuza Nicklee takushashura audio zakora ekibebire yoki tingwenda ngo basa tingwenda kale baje regi bamureke bakore byabo unka babanye uba competing nawe audio najikolera he video najikorera nkai video ne yazinga audio ne yazinga ekozirwoha nshongejo wachana chindecho abuko tukuzo mu studio yoko gukora audio kandi okene competing ne no gukora n'abantu bari world wide oruburo tureba we bari mnonga kandi tukusimira kimwe ndara kwisa wone business yawe come and market with us. We are the super marketeers you should be dealing with and you reach millions and millions of people every day, every hour. We post our things kwani bitambura ruyare ntuchitera kandi cyo tibenda kugamba ati nkari Vally kumanya ngo aine talent konka magezi kuko maintain ikintu tagine akata shimire kushaba kwata paraso na King Zaha akabashaba remix akaine kubashaba cheshongore kisaba kachikora akode kacheka cheka yatire kandi akani yendeye yongere yafune audience ya King Zaha ni ya paraso tashimire beshongoro bihuireyo bagana zakora chinde cheshongoro bachikora baryabo bashatu chitiyata yakorabo etar remix abo wamani konka nabwo tokabo wamano tinde bwenje wachenga konga Vally kaye no bwindi buha no maye music yakushora no mangu buri kwezi na ine cheshongoro tsi kandi cheshongoro tsia chankai mana una chinda audio yabusha kanobi Vally byeshongoro bye kuno babiri byakabi ati bitari byeshongoro birakuni yamukorire ngambe cheshongoro chitamani ati byatira hati ability nayo ne yarokuni ability
ese ceshongoro cinkura bakuja ari shogera na wera ishogera ceshongoro ne chanka by the way ceshongoro cinkuma bane chambarra harimo hero nasa kuba ari producer ungani mauti baramuhire sente aka mastering tebonire ati yaho mauti baramuhire sente aka mastering tekozirece tebonire rishogera eceshongoro cyo tibone cyari shogera basa kwa ni bacikode bashtora ngo ngo batere mu rugo wabi kanye ni manya hero naija kushobora hero niwe atira umugango hatu banzo uje umugango nakachekati wacenga hatu amaruhure risho ryera ore sound washanganiza shwana onje ngwiza like nakora chi wacenga nakwetegereza ati nkwineje izerayika aha izerayika kubarujereyo nabandi bona bariyo abanya Uganda nabeshongoza besimira bw'ikikoro cyaberarwe aruho bagizire niwe yabiresere sima yarete. And of course I repeat this one, say no to tribalism ota promoting kwa huro munganda ntubakunda ntukunde twena tukundana wara omweshongozi yimukakagambira akashemererwa abo kugira ngo mutayo bamutera ubuco omuntu nkogwe none mugambira kigambo ki nyowe cingwasa kubagambira bine kumanywejo kaberi yo mahuri trying nibena ngwejo baditerere nkahe mahuri kashitara baske akana wone bazakora rose uza kutera njuko dite na muri gona gakore chi gati wacenga so tibine kora bine kurondeje njuko mahuri twajamu tuta kasigaza mahuri gitu onyine akati bari bari batata hamwe baryo mu omucitcit njwa kumuntu bazaniramo so ati bine kumekiga shuwa twabiha muta wacenga akana bahibari no bwoba ungako bakora takwatagana tine kwatanisa hati nibaho mani izera ikata ho watu buzabuza niwe omwaka ogu kanosha babatoroyije so chikwere ko kanoza ko okano ndo omuvuganye abamwe bakareba okano omurwanesa ende babamwe bafaneze wari kumurwanesa ati niwe muri muno mu defending ati kango chimwenda ko abwenchi washabire royiji bato kandi dishani wari muno defending abati nashabire royiji bato tatumeni mushaba bato reji no mushongoza ro wacenga wari hoje kaje kwasa kungitaho nakora nabo bato ndangu nangitaho ikintu cyamana no chifuna let's say kat jenguna nani funake bandi mpe mtono katano asho hati nimbani wakamone strike bubiri wacenga nakweteje kandi nimbani nyino muntu rukungita tingwe no muntu rukungarure nyuma hati ngaba ndabeshongoza bona bagambira tino muntu ukumpa bato ninga ngwampe kurabo abo kwati nyowe tokwenda korabo zabo ninga bato zabo hati zinyambe ki hati nyoni nyina nguzo wa misimu kandi bacenda bwa audio bwa busha wacenga hati nyoni nyino muntu onguma ngo ndimuni nyigirira kwika ni mangu nakora ati ati nkolire yo wacenga wane simu azawa element Rwanda nanyi bisa nenzeyo ninga mpiseyo kandi shoto ko uri ko ciryaha ati yo gailiwe cyo no serious atago ciryaha nimba nifaci nawe ninkureba izerayika aho kuzana impare izera kuwarize kushaba bato akaguma hunami konka iwe wanojango Vally Music taka meeting agarwe iwora mu meeting atkangambira bateje nashabiri nimango abo bakankwata kubi mukanyire chamale chenkolire wayi akahunama mukanyoreje namurebe kancu nabini nyendo atako no katiza Vally maro physically ni manyabwaci Ray atine nakora atakora nakora bonyinjo mu Western nacane nikugambira tone kibuzo cy'abantu bindi bine wano kimanya wano kigamba so ekituma atakwa n'abantu iwe rukundeba izera ikara muna tugambira bwenci Royija atakora bato nabeshongozi ba munonga korabo nabeshongozi ba Western na munonga eshonganeji omuntu naine sente za audio atine za video omuntu naine sente za audio atine za video kandi za audio ariko ndo audio ya stream pali 10 kandi Ray tachirwe ngurwe mtwali 10 ati kandi bato kaine korabo na Megaton no makora bejo bwe mazire kungama eshohwire Megaton akaza kundeza audio yazo ndamezi kamukaga wacenga yaro za video nazo ndamezi kamukaga finally korabo yiba muhiro mu kwa kashatu eshohwire mu ku 10 hati banzo bale cintejo wachere cintejo ubundi abamwe ubundi tubentugera ngo ubundi Royija akababize ninga kamubiha Mr Presenter audio ejo niyambara
audio termo alpha arimetika alpha tebaragikorera wa alpha Kampala nyuko ni mangu bakagikorera wa alpha teri ya asinde ya Kampala ya Kampala wachenga aha video ne ya Western anga ambazo ne ya Western ukajirebota video kirasi ashikanda ati nchakwenda ati kandi deje na bundi buzibu kakuje yakwanga kurabo mwako ndeceshongoro hata za video zabura uja no mugambura akanyima video kandi deje takubyenda wachenga na ndo mujikore eshore na video kuja kutaka mugaro nyima kandi bangwayikire so kandi ati watch ryaro mu rukwenda audio yabusha na video abwenza takubateraho mati bine mabi abamu abatere wakasente we yatandikire gukora Regina ateka wamwereka mani nateka project ya Megaton akatamusente amazima akatamusente cyo kandi nanta kushimana abareba itingo mabamwana mukimanya nyowe no turako we ne Megaton yeni mangu akateka sente ya supportinga wachenga kandi tashongo wachimure kulira eza yicinde tuchigumire yamati natwachona yachimachona takatachitire yo platform ze sana akataywa links kandi na link akatayeza Megaton wachenga chintecho hata chintecho ntibateganisa munonga abantu rubuno tugambira kwiwe rucari wa Megaton urumuno rwe mukamitinga iwe story ya video yejo yo kumangura akata akwabindi bone bamataratire abamwe ne bajanga takusupportinga iwe byo kabishanga ati nyinanyikana nshutinga video yanje iyo tanchiri ati owashutinje ba Megaton we yakushutinje bazorejo level washutinje Megaton na Reiji no yashutinje is like so the turkorera bata ya we arabeshongozi bamwe bamburize video yonogire kuri ryari na dantimo abino bwa story manze muri kuri nyoye niza kuri kuri mako gukwisha kandi ncokoze njire kwiri umoyo gumako musya print wachenga ekozirwo keron otinde bubiri nacho kabushatu no muleta ati bombo chiyo mtwara 5 ati izera ikatoro banzo bonge akate shongeze nazire bayizazi otinde bubiri nacho kato kumuleta yo kuzamega to niko yatobira bwa video yejo nakugambe aso ati naona amango yakora show senta tizirya zona na saving amahingu abangwaine kuzakirasi kongera iwe nkomweshongozi noreba ngu jeje koraboti ne ya kabiri ya Megaton na Roige rango je korabo ne manyisa ati aside ya Roige na ninga side ya Megaton yo cinkureba abantu tunakujante Roige tiba kumumanya tiba kumucenga abo kubaka no jangu Roige no muntu mubi abatakoza kumunjira ndijo bakakore kubanza ya munjira kabiri kana yatire akari ninza TikTok njirana direba pura chorus ya pura verse na chorus pura yarabo jante tumshija man forever egumari forever wachenga ata abantu kibine gukora bine kushoma kandi bakamanya ngo ebyakare babenka barastachaza akikiriza naona hari respect na mama ni legend akichiza amanya hati ni nyenda nikiri no kugira ngo nacu umuntu byo kwe musa kukana wakayikiriza ahumura abiruge amanya ngo hati ne kwegita ngakora sente zanje na Reija akakorezeye izere akakorezeye na Vara akakorezeye I get your point nyongera kuri biro 20 we are supporting Rasta Chaz a university in tikotiri konka bazarige dushunga Rasta Chaz edishunga kabiri yajigambiro legend kuba yagambira nshongeje biro ya kutera ubucupa abana bo bakuba Kampala Rasta Chaz ndibamutina ngomushongoza Western no woman tino takumara Rasta Chaz ate dishunga no akabiri yajigambiro ukabeshongoza Western nyine bashobera nibatina kamera abinji bahunamire nibatina kamera tujengu niti kashi kamera kuziro kuzikanyire n'amasimu kunigakora kubasa kwe recording manyo we munaza kamera ni nkoresho abwo tukoresho Rasta Chaz muzeyi wit buzima ebirabiri January bijwa kusaba kwagire konka edeshonga niwe nchido kigambeho timu bubi gamba shongeji akomusigaza no witu no waha ni watu yambere ni wale suru nyankore barumanya norati nashongora kukaya kabaka bazo yibuze cintecho bazo buze jorefu nazankuka yakabaka kanda shashirwe
kandi abagire babe bashashirwa kandi kindi ikindi cyo bucupa batagakemera umuntu na kamera kari kufite rwo bucupa yati no kutina ugambere iji ati nasigana ka miliyoni azerugugu ati kamera katina stage ngo batamutera bucupa reji yazo uko mutima ari nasada ko mbirigwe yabwita kuja Western ebe yamani eza kandi atabantu kungamba Western bamanguni kankore yonga arimo bunyoro kabare mubende za soro hoima abona amnateka y'umubiri gweye wacenga so abantu bine kwikiza bakabasadi ati nikira kabe narura atatweri abantu bakampara mugabe munajangwa akanyankore ati shiro no muki vale we no muki ndikikare ataho tobabuza nyoti yorabuza kwa tinkumanya ni mprani mujangwa akanyankore imo murya bake nimweshongora ki kandi cyo cyo ngo mukora interview muzikora mu Ruganda bagayi mwine kwetereza nyene mpravari yaza TikTok nagambo Ruganda wawajira Buganda yeshongora Ruganda tukimanyi obenka bali Buganda makangambira abantu bakampara batibine talent otyo kandi bine talent no mangu ni senure nakwandika bebe kuru ebyashongoro byenda byabene ujuma bebe wayini ni senure abahandikire neseno na rugari ya isindira omumwago niseno acandikira wanyine bine talent bari shiba no munyankora ashongo Ruganda spice nawo karumu ati babandi besongo Kenzo na waza kujirote ushanga ryo wito arya hati mwenu bangambiri caguranyi shino mwashongoza mayanja duzeka miliyoni to mweshongoza duzeka miliyoni yo no bakumhandikira miliyoni ninjana yihandikira ati waza okwe turaza yo twenda ndetse ndi Cameroon legend tabari mabo tabari legend madok sema timba legend okutwine kunu chaze na charity nyo kino kube ningambe abeshongoza wa Western bakabintu bayika region bamweyisa ikintu no chikorota tukumarira Israelika yaman echeshongoro echi tuwabe no shooting abakushutinga forever ya Megaton na Roigi echeshongoro ntiya kandi cyashowire kirehi ni chikora kita echeshongoro echo kirya Premier League jiza kushoro rwa gatano ntucheta chi otankiri jita pengwe nemutwe kubana munchiri jita ni munkwata tuwatandike ibintu byagora bite hata kucijita no chimanye otankiri jita nyirahare otankiri jita nonteza amashanyarazi nugo mumbera uravasa okurugo bunkureba first time katerwe nkuba ebinabire ninkora byona nabireka omubiri gona gwa freezinga naterwa salt socket na jaminga kweshongora ibintu byagura bite kandi ati yasimanye nyametaro mugumba bici otankiri jita okay cheshongoro nchoro rwa gatano audio yashohwire audio kashora audio tudine kandi umuntu weno rwo kono basa kudisearch ngo dironde odifune we support ourselves and we support other people echingwasa kubagambira tukusinga kweshongora je ngo batu supporting abo tukweshongora bahurije cheshongoro bamanya keshongora arichi ebigambo ni babihurura ni babicenga akana ishongora arichi feeling disco I get mutukunde ito tubakunde toyombeke tuna tubabamani yes all right mwe bari mno bano bandeba of Savage English Asumani always behind cameras and he is doing a great thing namazimo go mushijo rya kamerogo nomusigazo wo mutemwa kaine shonga no amani wonka ni ngambira abantu bona nyoba uba kureba Ankole Media made in Mbarara ejo CEO ni Mr. Arbat niwo mukama wayo erimu Beyazini awa team leader yoyo haniwe team leader harimo Iceman harimo Kasaramoni wacenga na Shukurani na Staboni ka Staboni ogo mwaka mwerinde bantu mwe wacaga cintecho na TJ na TJ abeshongoza bari yoko mwenda umengo made in Barara ni batera 70% Western music amandukuru enkando tweshongwire music tebaraditira na guest akija yatandikira ari Matt Henry mweshati Matt akayaza kushashura DJ so actually nenda kugambe cinteche abeshongozi bona ba Western Uganda umweshongozi we nahori nyendo kimanye ngu taro muntu uri kuba nakorera mutayi because he is paid but relationship enkoraga nayo kutaho
ubwo reba yakora ndijo kaza complaininga ngo bamuhire sente arire iwe ni ryaro bwarakorira umushashwire nacho kibine kumanya umuntu yana kuyamba nakurura simiri kato ka mujema wacenga so kimwine kumanya wine kuba music si your business bakwaka kade ora DJ Taramengo bakwaka kade president Taramengo bakwaka kade ati nyoni ndiho ninye natera receipt so tarakori iyo ma music wine kutamu bataka babya music ne promoting abagayi muzaguma ni mujurasi masugaji TikTok eza kuchitira bachireba nambwenu bine kwetereza alright reka tubasiburaha tugendezo mwaka musya yendeza abantu baho mwaka musya ugambe na hando zawe atogo mwaka musya gwe mbwenu ninyenda makorere byafa yakati nura na marakati garuho intera shoburizo nyamwazo bendikabare rubare narwo naza rukunjiri bacenga yari ebirabi na bitanu katera masaka na bino mukaga masaka bacenga so abatakiciriza nimuza kwiciriza mwizereka na yeshongora iyo vale itatukugamba itatukosa bigambo base tukore bikorwa bacenga tukaturya inaitwa beturi watujera ngogo mwaka nonda kuhanika ajip one man stand show izeraika live in concert ajip kandi nyishigwe kubagambira kindi mwani mukora interview tugambiro kwezi na nebiro mwani mukora interview ate binte mu agenda sereza akandi biza kubaletera ubuzibu nyana ati next year nyenda kwandika jipo iyo ka president wine kumbuza byari kashiko tugambiro mwaka ogo nico ndimunimbuza ngaje next year tukubara gambiro mwaka ate tunakuja next year nonjira mwenje alright